Fiji's efforts to strengthen food security are unfolding in communities whose daily struggles are shaped by weather, distance, and resilience. In an effort to supporting sustainable agriculture in Fiji, a collaborative initiative between the British American Tobacco and the Ministry of Agriculture saw the opening of Fiji's fifth Grow Plus greenhouse in the village of Kavala in Kadavu. For Kavala, this could lead to a lower dependence on fresh produce from Kadavu and have fresh produce grown locally and strengthen food security. This will also provide new income opportunities for households with the aim to producing and supplying cash crops to our larger islands from Kadavu. This is also aimed at reducing nutrition health-related diseases such as NCDs. Ladies and gentlemen, the Grow Plus program complements the Ministry's non-sugar 10-year agriculture sector policy, which provides a long-term roadmap to diversify agriculture in the sugarcane area beyond sugar. Government has committed over Fiji's $115 million in the year 2025-2026 national budget to agriculture and largest investment in recent years. Limunanguna kima mintu kere tu na iti na lini ponua kima mintu ngal sarabandu isu. Yang gua meba ni sa lag cuma nabi bara ramutai kira tu sa panjau ta cuna tempat iti ni na kau ngame ba bola ke bikiman. Jadi kitu ba pinipinakan sa may tolara wana na iti mena may iti ba ngua na ni memi ngangan tu na linwi ponua ikan tahu. Kami ngande betul me kome babola kasuniti komeran ikani bahuri labu bekiman ene besinga nambulan ni besinga o papin pinakapali pembetu klan ya untuk saranga kau isi putalanga ni kena kau main kena main dola na nambudin ni naloman itu yasan o papin pinakapali ni merah cumengo kitu si bulteki bengan cuma sabe dia karua cuma si ketul cuni bulan melak cunggu main bulo November kitu saat itu bul tegi cuma ruangan aternya kitu akut medap cumingo kitu se bul tegi ya teman teman di pinakata karena itu butuh pada gue pembuat kita anak nama kita coba dapat sauci nak kita tunjuk main dola ya manimbera juga salah cuma nak budin Lalu cuma nembus ini, makanya hampir tu nak kena main tu, laki memi saat tiga wasia di bikin memi. Nah teman itu saat tiga susu di bikin memi, memi leite. Nah bengani, nah roket na tomat. Ya nak kaki memi maru tak kena bibu kengo atau tangga minggu, kami sabang atau kesara juga. Kau babi di mana kata kini dona itengo itu tolo. Buke talanga na bubale wambute sa baro talanga na ngoni buli sarni buke talanga bira nanon rakana na ngoni buli kali na ngono goli na mati sa tako so chiko araka chiko na bunuay na balat saranga kakana nga rakania siya na fast food me kay kuan may lang dura program ko kami may pa kapit pinakatak tara saranga na bubale kinang bulan dua di bubale. The greenhouse is equipped with automated irrigation systems, a water tank, and a pressure pump, protecting plants from extreme weather conditions and encouraging year-round farming opportunities. The Grow Plus program also allows for an alternative source of income to support economic recovery, while simultaneously driving the good practice of crop rotation amongst our farmers. The initiative aims to empower local farmers and rural communities by promoting sustainable farming practices, improving productivity, and encouraging innovation within the agricultural industry. Yes, na It's a real honour to be here to open the greenhouse. It's part of our Grow Plus program, which we've launched in 2022. Since then, we've provided 2.65 million seedlings to people around Fiji. And this is another one of those examples of what we're trying to do for communities for secure food source within Fiji.
and it's great to be here in Kavala to be able to help provide that along with the Ministry of Agriculture to the people here. They're very appreciative of not only BAT Fiji but the Ministry of Agriculture and the partnership that exists to be able to provide such a lasting legacy that can be Grow Plus. That they have provided thanks and of which we're very humbled to receive. Nakaba binaktabalew na bukuni kinasamin dola bina natamban na ni budbudin na matagbinan sindenday kalew na pa binaka na tamani be bukelew sama ba durbi ke mami na be buke na nemami bibu bale nemami koro nemami tikina bambimbi berna nemami sulsol na garabi buli nirna may banga takina na itei ko ni sa barutak may mikimami na may pakengatak. O yung ko ito na maramo ndo tika kan ronro sa nga valebo. Ndo pangkarawa abo kina tika kan ronraw may doli tete ndo tesin ka ndo tika kan ronro bakal libsar may buken na bubale buken ne sulsul keto sando kan sa nga nakanga ti baka sa nga ilingangu na besin kelsar. Oba binibina bale wana minstan tete na kena sultu na yalo me parota kindo na bunoni budin bango meron ki na may bangtaka me na yang sar kina nemandi bu bale kina dun mami koro me na tareda kina na nemami ndimbulan di bu bale kina nemami koro. Toma do baba na vale bertata bani agriculture rau ni ke mereda saranga ke na nandenden ngo me tu na monera ke Kadavu au mbo mereda ndo na bibatora tak le ke me kalunga teni ke me ndon maka ana lo mlemba sawo to bambota na bulo kotoba sakau ya bo ke ni ke me te me bakana mbaingani na mboro na tomata ke me marota ka bale buni rau ni ke me buke saranga ke na bakale bo la kana ne bising ana lo me vale le bonango solong na sanda do buli ni kamena sto me bakana noodles na sanbel kalunga tani bo ke me misato do nga may bakana mbaingani ko nga may tomo watanga na kena tabioka ratu kina ni lut kina tabioka ka bakang tek kina bakasingilem kina bakakabi bakawusi me bakane ndo na maram do business ana kena la kana bulbul te kena ndali wabu ndo na kando banata kawalu bakana samosa na roti ya sabu kio sartunga kino wale lenga na pateta vida tongana kena bulbenga na kena rokete san lo makana ngubul takatune ai boli na ndali wabu Kavala. Koridina, ayanu yanu, ay nasa